The CM Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 15-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer, BDO. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Hadin wacak pyndik ki penar ke cenong lapangap haki karbi na tapat waki wi ki cenong wow a yokuba iwada sedang na do uni unai cipau hapentor lapangap kate I a yokuba da petenyi hadin kam wa arle Diaw. Yokuba da sedang cuau a hakata Diaw wanang kong uni ubanai tang wada hap wo sange aga kende tering hadin u emu bru wayap na ini ia kan ad we da sedang biang ye a kabana do ar pauli teri uni ubanai dei waso ia ka soskular haperdi ki arliang. Uday mon milang do waman wahe cenong galapangap di ikublay uyawaro ar ki sorkar ka senjuk wahe cenong ka Hills Farmers Union ki jan cenong wakiwi ki sen bahalang wada yo a yo ni kubaha ka ni kenti. Da penrap uday mon mi day waong wa mandadep a yo kubaha ki pajba ka cenong Diaw mynsien gi ne baha boy daw chah pyndik biang heipor wo rem wo thung haus snem wo wan. Kam te da kerpat uya ka sorkar jela wo chim iba kli wo penbay ya uput kenang wo cengan gi ne por cepor. Di kublay ula ya kiseng bahalang na karbi ang long le kamju wadi yo ki wo a yo kuba hadu katte. Kam wahe cenong yang ka cenong lapangap belun. Yen ini na kabanta wo kublay kerpang ya ka state government penarliang Meghalaya pada Assam hagi jingkelai yung di honorable chief minister penarngun. Kajui porle kublay ya ka district administration kay jing kia yung ki DC penarliang bat kamju la ki SP Hajui porla ki magistrate ki border magistrate pura chimkhia yekne ka kam na west karbi anglong bat na west jantia hill district kam jula kublay ya ka senjuk ko hachlong wada chim yekne ka yukit ka wakhia na ka banta ka kamram yung ikam kilong chongslong wa yo u asuk a san yuni ba ya ka elaka chiliang mentang ki wada chim ya ka jingkit khia kam jula ka Hills Farmer Union ki wada chim ka chingba khle lana ka chingkit ko khia ba na ka banta wa ya lana wa yalam ye ki bru yong ki sagane ka chnong ko yong I bat kham tam la wa yo wa asuk yong ne ko ba yong I ta kam jo ye ki kun hun sain balang wa fer wa I na ka liang kam na ka liang ka dor bar chnong bom je de nyaw wa waro ki kun hun sain balang ki wa ma po ksatri yong ka bru nyaw trem yo em ka mynsien ka ki kerchan ki damta ka bha ka met lane ka suk ka san ki jing kerchan I kam ka chnong ka thau wan gi na ka manta wo mynsien I kam ka chnong ba wan gi la ka jo ka por wo yarap I kam ka chnong wo ka ba bat kam jo la ya ki para chnong ka para thau ki wa he chnong ki wa em marjan wo ka ni ka chnong ki yong I ki nong chong chnong ki wa per ko em po ka rilum jantia ku blai kerpang ki wa wa kini kia waro na kaliang yung ikam ko chnong wamji usu kaliang yo luti wo blai don hi wo ko jing start ka jing champang ko wa kenja blai ha perdi lang yung I waro kam kinong yalam yung ka jaj bru yung I khanang modong yo ye chu I wo kata ka jing ye kerlit jing ye teli man step man gawi yo ka jaj bru yung I mut manu job ha kido ki phang ki wa ya hap kam kini ki benta
Kadang kerpat ile kham tam ye ki artli ki state waga state Assam mat kam jo lo ka state Meghalaya kham tam wo chim gi ya kalan wa hagini ki por snew supi in galang dor bar snew komen ni wo yo wa ini kuba tang man da dep wa ini kuba dang snew thoi wa dang em ke jing diam sin na pudi yong ikam ki dong chong chong wa yo la se dang em ke jing cha pyndik heipor rep lana heipor thung hagi por ke dang wan Tenai cai daw kerpat ye ki state government penar liang wo snew ba ki chim ye ke jing ba kle na ke benta wo penbat kham tam yu podu sam knang wa i ki nong chong chong ini yo mani ke bchangan na ke por che ke por ta kam jo la e kuble ye ke sen bhalang wa fer yong ka west kar biang long ai jing ye kre lang yong ki kam jo la wa ka senjuk yong ki yong ta ka border area yong ki ta e wa ke ni ke jing ye kre lang yong ki na ke benta wo tho i ki lat yo i ke jing suk to blai nang kar khu na ke por che ke por de cha ni kuble sibun